Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Xuşku birayê birumet. Salavu rahmetu bereketa Xwedê Teala li ser me ve li ser hemî Müslümanan ehli îmanê ve her wisa Xwedê Teala xêr û xweşiya dîn û îmanê têke hemû para hemî mirovatiyê. Ez îro ji we re behsa girîngiya du rêyên esasî yê Qur'ana pîroz bikim. Helbet gelek rê hene lê du rêyên esasî em bivê du milên esasî, du rêyên esasî ez ê behsa wan bikim ya mühim ku divê heman her du rêyana bizanibin. An jî em bivê du baskên esasî ji bo ku teyrekî bifire divê du baskî hebe bifire ji bo ku merivekî مرو جی مروه رکره مروه کرا بیش وان مروه کی سالم دوی هر دو مله مره هبه دما مله کی مرباطونه به مرو نه گوتنی مروه سالم ته گوتنی مروه کی کم ساقت هر وساج بو تیره کی بفرد وی هر دو باس کی وان هبه هر وساج بو خاطر مرو به مسلمان کی قنجو باش دوی اب هر دو ریک و از بعض دکم بکلو کی ماسین ورزانین کو امبان هر دو ریانا فهم بکن امی بزانه به کو چما ایرو اقواسا روشهلاتا ناوین لولاتی کو خلقی وان مسلمان چما قواسا بی ریزیتی بی حرمتی قتل کشتن تالان ام بی شر و جنگی دوا امبان هر دو ریین اساسی جدین خواده نزانه بن وی کل وکی ماسی که مزن در که پیشامه پیشی دوی ام بزانه به کو او سیستما کو ام باز دکن دنبا وی سیستمی دا دره هیه دو مل هیه دو باسک هیه دو پر هیه دوی او هر دو باسکانه او هر دو پرانا او هر دو ملانا لگورا وی دین راست و درست ور زانین کو ام بزانم راستی جی تشتی کو ام پیشکشی جواکی دکن ام والا قصه ناکن ام جه پرسکریکن جواکی را ام آلترناتیفین الهی پیشکش دکن ایرو دنیا کو خلق وان مسلمانه عالمه کو ته گوتنی خلق وان مسلمانه ولاته کو خلق وان مسلمانه دنا و شر و جنگ کی تولهوی کی ظلم و زورداری کی مزنده هه ام دخوازن وک مسلمان رین چاره سری پیشکش و جواکا مسلمان بکن ام تم گوا قرآن پیروز دا دگوا ام دلمیج کن دی عبادت خدا ام دبیجن یا ربی اهدنا صراط المستقیم یا ربی تو مبین سریع راست جوی آیتی تی فهم کرنی مرف بسری خواه بهشی خواه فیلزوفه کی زانا کی عاقلمنده کی علمداره کی نکاره بسری خواه تمام ریکو جبونا بختواریا مروفا کو لازم ببینه ایلا دوی جیرا خالقه کی مطلق ریبره کر هبه کوریا راست که پیشا مره مروجی بهشو اراده خواه ولگورا ری کوچ مرف را هاتی پیشکش کرد مرو حرکت بکه و دمی مرو خود گین ریا راست خودت آلا دویجه اهدینا ام د قرآن دا ام دنام لمیج دا گابا ام لمیج کن عبادت کن ام دوی اهدینا صراط المستقیم یا ربی تو مریا راست و درست تیک پارمه تیک پیشه مبکت مبین سری راست و درست هر وسا خود تعالی جبوک ام بزانه بن ریا راست کی جانه خود تعالی تفسیر اوی کری هر کس دوی ریا ما راسته لی خود تعالی ریا راست بخوا تفسیر کری لحویا مخلوق خود نشی تحلیل اوی کری تعبیر اوی دانیه زلال کری سینور اوی کفش کری و ام ببین او کسی که لسر ریا راست چه حق میناک جی دانه کو وان کسانا لسری راست اگر هون جی وکی وان کسا تف بگرن حال و حرکت و لو تفگری و گوتون و گالگالی و ام به جیان و الگورا وان کسانا بهون سری راست او جی خود تعالی دو سوره نساء آیت 6 هذا دویجه ومن يطيع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وذي تعالى القرآن إذا دبيجة سورة نساء هذا دبيجة ومن يطيع الله ورسوله كي بقوتنا خديو پیغمبر بك كي لپی خديو پیغمبر بچه مرو چوار پی خديو پیغمبر دچه دما مرب و قرآن هنه تیگ پروگرام جیانا خو
hayata xwe li gora vê emr û fermanê vê Qur'anê meriv tenzîm û tukûz bike wê çaxê mere bi gotina Xwedê ah pêxemberê wî dike. Kesê ku bi gotina Xwedê pêxember bike rêya ku Xwedê ji pêxembera şandî û rêya ku pêxember têda çû kir wê rê de here me'allezîne en'ame Allahu aleyhim digel wan kesî ku Xwedê wara fedl û kerem û ni'met kiriye ew hevalê wan kesî ku Xwedê wara qencî kirî hevalê wan ew kîne mînen nebiyyîne ew divin hevalê nebiya digel nebiyan digel pêxemberan ve siddîqîne digel kesê em bibêjin sadiqin kesê rastgonin kesê rastin durustin li cê rastin di hemû helwest û tilril û tevgerê xwe de rastin ve şuhedâî her wisa li gel şehîdan ew şehîdê ku şehatiya heqiyê dike li ba dînê heq li ba rastiya heq sekînîne ve salihîne ew kesê ku fe'l û emelê salih dikin muslûhin em tim karê qenc û baş dikin ji civakê re dixwazin bi her awê alîkariya civakê bike îslah bike li hev bînî wer ava bike ve hesûne ulâîke refîqa vana çi xweş hevalên çi xweş hevalên çi xweş û qenc û başin. Dema insanekî li ser rêya rast bixwaze li ser rêya rast here ew bi gel pêxemberan e digel nebiyan e digel siddîqan e digel şehîdan e digel salihan e ev tê vê mena hanîna rêya herî rast û durust Xwedê Teala dayî pêxember e lewra di nava mexlûqê Xwedê da însanê herî qenc û baş li ba Xwedê muhteber ku Xwedê Teala jî razî ye nebî pêxemberin lewra ew hilbijartî kirî pêxemberê xwe û emr û fermanê xwe bi rêya wan ji me re şandî ku ew jî bive rêber bive pêşengê me dînê Xwedê ji me re bivê û bi xwe dînê Xwedê bijî li heyata xwe tetbîq bike ji me re bive çi bive em bivê nimûne. Ji vê tê zanînê kesê ku divê ez ser rêya rastim divê wek pêxembera te bigere. Ew kesê ku divê rêya min rast divê wek saliha te bigere. Ew kesê divê rêya min rast divê wek şehîda û wek çi em bivêjin wek kesê rastgo te bigere. Eğer îro di nava Müslümanan da kesekî bi navê Müslümantiyê zulm û zordariyê dikin wê demê ew li ser sîratel müstaqîm nenin. Lewra gava li ser sîratel müstaqîm ba wê bi qasê pêxembera bi edalet ba. Kêmasî qasê pêxembera nebe ji em mexlûqin dibû ku zaafê me hebe te terefê me qers û nuqsan hebe wê bi kêmasî wê rê da biçûya em bê kêmasî yani zulm û zordarî wê derket em bê ket seviye herî nizm herî jêr lê mixabin îro li roşilata navîn kesê ku em bê divê em Müslümanin ji rastiya İslamê fêm nekirine lewra ne wek sidîqa ye ne wek nebiya ye ne wek şehîda ye ne wek kesê salih e kesê zorbe ye zordar e zalim e û bi her awayê zulmê dikin. Ev ji vê tê fehm kirinê van kesana berê dibû min bin lê ne li ser sîratel müstaqîm nin ew sîrata ew rêya ku bê xil û xwarî bê kêmasî ew li ser wê ninin. Her wisa Xwedê Teala di Sûreyê En'am ayeta 126 da divê ve hâza sîratum rabbike eva rêya Rebbê te ye mustaqîmen rast durust bê xil û xwarî ye. Ve hâza Xwedê Teala behsa vêya dike hâza Qur'an sîratu rebbike rêya Rebbê te ye mustaqîmen rast durust qed fesselnel ayatî li qewmî yezekkerûn. Bêguman ji bo qewmekî hişmend qewmekî şîret bigire qewmekî em Xwedê bi bîr bînî were û tefekkür û teaqul bike me ayetê viya yek bi yek zelal kirî şerh kirî ji bo xatirî hûn jê çi bigirin hûn jê ders û şîreta bigire. Ev işte vê manayê ku rêya ku Xwedê Teala pêşê me kirî a Qur'anê sîratel müstaqîm tu tê da em bê kilokê masî tune her wisa rêya ku ayetê wî hatî vekirinê her kesekî bixwîne serê xwe li ser Qur'anê bêşîne wê xwe bigîne rêya herî rast û durust hinek mijar hene hinek em bi mijar hene jêra alim lazim e mahir lazim e erbabê wî lazim e sporê wî lazim e ew wî jî divê mirojwan ra bihêle lê her kesî ki dikare ji sedî heştê ji Qur'ana pîroz hîn bibe fêr bibe dînê xwe bielime. Her wisa Xwedê Teala di Sûreyê Zuxruf ayeta 43 dibêje festemsik ji pêxembera dibêje festemsik billezî uhiye îleyke ya Muhammed
او تشتا کشتر هاتی داخستن وحی کرن بوی بگره چرا بپی بگره انك على صراط مستقيم لورا بگمان تو لسریا راست و درست گوا خدا تعالی ج پیغمبر دوی وحی کشتر داکتی تو سریا پی بگره تو گوری تبگر گوری حرکت بکر تو سریا راست و درست her vsa خدا تعالی سوره انعام آیت 162 دویجم قل یا محمد ببیجم ایننی از همه هدانی ربی من ازانی من هدایت سریا راست الى صراط مستقیم لسر صراط ریا مستقیم راست و درست دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين يا محمد يا پیغمبر يا رسول ببيجه ربي مزاني هاتما سريا راسو درس صراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ريكا بكلو كيماسي ريكا دينك ربو راست قيما ريكا دينك ربو راست زانم سروي و دين إبراهيم كو راسو درست وما كان من المشركين و إبراهيم عليه السلام مش مشركا نبو اvan همو آيات هاني 4 آيات 5 آيات هاني دا نشان ده اف ريا كو خدا تعالى بريا قرآن پیشي مكري ريا هري راست و درست اگر ام خو لگورا وی ری پرورده بکن امی پرسکری که جواکی ده نوا خدا بیکلو که ماسی ام ببین بکارن چاره سر بکن هن جاره که ماسی در که غلطی در که شاشی در بکویجی او دمینه لسر انسان نفس و شیطان خواهد که پیش عقل و اراده خواه و شاقه هن انسان her milleti de, her civaki de, her zamanı da, her zemini de bir insan xarabi khas hen çe bunu tarihi de çe bunu iro şedven lebe parani ev perskireki ku iro namede hey ve derneke peşi eva hatta rahat fam kirini ku dini ku merv pe khadi gine khadi taala em be her rast durust sistem u nizam her rast durust ak خودت آرج مخلوق خورا شاندی دین اسلامی جبیلی وی دینی هانی جبیلی وی سیستم هانی جبیلی وان قانونی هانی جبیلی وان آیاسا anayasa اسلامی تو anayasa ki din kanun ki dinina rast و درست راستر درستر تو neye o qasi be kanuni ku İslami peşkeşi be çareser kırna perskeri ki civaki kri tu sistemden kanuniden nikarvan sistemine ve avahne çareser bakın. Her vsa Kudrati Teala Sure Nisa divici İnna enzelna ileykel kitabe bil haqqi li tahkume beynen nasi bima erake Allahu ve la tekun lil khainine hasima. Her vsa Kudrati Peygamber'e divici ya Muhammed me kitaba hanina بحقي براستي بدرستي وتدا حقي هي مشرا داخستي چرا ما داخستي يعني القرآن هني ما داخستي چرا مشرا داخستي القرآن حق مشرا داخستي بوش لتحكم بين الناس بما أراك الله خدا تعالى چوا تدوینه خدا تعالى چوا دخوازه مینا کو خدا دخوازه مینا کو خدا دوینه بوی شکل و شیوه د نو انسان دا حکم بکه مینا خدا خواستی ولا تكن للخائنين خصيما تجبو کسی خائن کسی کو خیانت دکه نه به پالوپش پیشگیری آوانک جوین آوان آیت هانی نگلی باورمنده گلی کسی کو موجوداری دکه ام ویا فهم دکن دور هیا مرو جوی قرآن هندوه جبو کو مرو دنیای دا به انسان کی کامل انسان کی مسلمان کی هری به عقیده مرا سالم دور هیا یک ریا توحیدیه و یک جی ریا عدالتیه ما گویا انسان گرج بو کو تیره کی فرد دو باس کی وی هبه گاوا باس کی تیر تونم نکار فر بده گاوا بو مرو کی کامل مرو کی تمام به نقصان بگر هر دو ملی مره هبه گاوا ملی مره به یک تونه تنی ملک مره هبه انج ملک مره چند بیچی مره تونه مرو نکار جرابه مرو کی ساغلم جبو خاطر کو مرو دین خودت تعالی لدنیای تحکیم بکته که حاکم لگورا دین خودت تعالی مرو پرسکره که شهر سر بکه دوری مهم هی دوی گره مرو بزانه به و اگر او هر دوری ناتی دا کلو که مسیحه به مرو نکار پرسکره که شهر سر بکه یک
ريا توحيدي بالتوحيد خود تعالى يكتيا خود تعالى كود ناوا مرو كسي كنا كهوالو هوغرو شريك خود تعالى وشاغي مرو خبريا توحيد دينه خود تعالى توحيد شيء او کو د الوهیت خود دا مرو شريك شينك يعني قانون کی که ایکو آنایسا چید که ایکو قانون داتین ایکو زاگون داتین خود تعالی جبری خود تعالی تو کسی که نکار زاگون داینه زاگون ور دانین جی قانون ور دانین نل گورا جی چارچوبا مشروعیت اسلام دربه و تو فایده که ندی انسانه لی همی قانونی کو د چارچوبا دین اسلام دا به ضدیت نابر او ام بویه همی اسلام دا تونه به همو قانون مشروعه یک مرو شرکه د ربوبیت خواده دا چینکم یک جی مرو شرکه د قانون نظام خواده دا چینکم انسان دوی قانونی کو انسان چکر مرو دکار قانون شبکه قانون دانه یاسا دانه لی او قانون یاسا دوی ضد ام بویژن همی اساسی اسلامی نبه اب ویا مرو خودگینی خود تعالی گواه مرا خواه بیر یا خواه هم خود تعالی عقیده مرا ساغلم به راست به درست به نابرا مرو خود تو پروزه کی تو نبه واسطه کی تو نبه آستنگه کی تو نبه و چاغه مرو د باسکه دو دویمین دا دکار گله کی برحتی به حسانی خو بگین انسانا مرو بریا توحید خودگینی خود تعالی بریا عدالت مرو خودگینی انسانا کبر ریا یکم تدا خلل هبه شاشی هبه نراستی هبه و شاغه شوا دو ریا دنینا مرو تدا خوانا گین انسانا او دینی کو او سیستما کو تدا عدالت تنبه حق و حقوق تنبه او سیستما او دینا نراسته کم درست ننه او تو ام بی پرسکری که او پیشی جواکی دکه و تدا کلو کماسی درکه و تو جاری جبو پرسکری که جواکی نوه شاره سری جبو که مرو خبیگین خالکی دوید تو به عدالت حکم بک گاوا عدالت تدا تنبه و باسکه کی تکنه کمه شکستی ملکی تشکستیه هر وسا عدالت اوکو تو د نوا انسان دا به عدالت حکم دکه عدالت نم وکهویه عدالت که چه حقی حقی خواه بستینه انسان هنه پروفسور زانان و خاندان او گورا پروفسوریا خو علمداریا خو درفت دولت امکان ام اقتدار استفاده دکه انسان جه گاوان شوانه ام به لگورا درفت زانن خو درفت دولت استفاده دکه اگر تراب درفت دولت اقتدار ام بویژن اد سالاداری قاسی که تو پیشکش پروفسور که عالم و زانا که دکه تو پیشکش ام به گاوان شوانه کی بکه تو شغی به عدالتی دکه ناخیر eğer mesela profesör ki, alim ki, alimdar ki, psikolog ki, ihtiyacı bir milyon ki para heye, dveş derfet devlet istifade bıkı, kes ki şivan gavancı, bir derfet pevistiyi hazar lira, bir milyon ki heye, milyar ki heye, dveş tuvi tevazunu bıkar bıkı. Evci adalete, gava adalet د سیستم دا تونه بدنا مرا دا تونه و شاغي باسكي مرا ملي مرا كيما ام بي باسكي تير كيما نكر بفرش كاستيه او تم مسلماني كو عدالت او عدالت دا ماهر نبه او توحيد باش نزانبه و نكر عدالت شبيك بينور جبر ود ويم بزانبه كو دري اساسي اسلام ده هي يك توحيد مرو خدگين خد تعالى يك عدالت مرو خدگين مروبا جبو خاطري کو تو خبيگين مروبا دو بندته و نابرته خد اول خود بالراس بالدرست به تو وي منتاليتي بو مجوي بو فكري بو رامانه تو دكاره دنابرا انسان دا حكم بك قالي بورمندا بخص حتى ورا ان بعث دو باسكن اساسي توحيد وعدالت يبكن حتى جارك دن بمن دخيل خشيدا السلام عليكم ورحمه الله